Ejo kuwa kane Mali yizihije isabukuru y'imyaka 62 ibonye ubwigenge mu muhango witabiriwe na Mamadi Doumbouya, umusirikare uyoboye Guinea warukoreye urugendo rwe rwa mbere hanze y'igihugu kuva yafata ubutegetsi. Umuyobozi wa PAM ku mugabane wa Afurika yavuze ko kubera intambara muri Ukraine, COVID-19, guta agaciro k'ifaranga n'ihindagurika ry'ibihe, ibi byose hamwe byatumye abantu barenga miliyoni 300 bugarizwa n'inzara. Kubw'ibyo hakaba hakenewe miliyari 11 z'amadolari yafasha muri iki kibazo. Perezida wa Somalia yabwiye inteko rusange ya ONU ejo kuwa kane ko igihugu cye gihanganye n'ibibazo bikomeye kandi bihangayikishije isi yose, harimo n'iby'inzara. Muri iyi nteko rusange ya ONU kandi umunyamabanga mukuru wayo Antonio Guterres nawe yavuze ko ikibazo cy'umutekano mu karere ka Sahel gihangayikishije isi, yumvikanisha ko ubufatanye bwihutirwa hagati y'ibihugu bukenewe. Turangiriza n'ubundi ku makuru y'inteko ya ONU, aho Vice Perezida wa Sudani y'Epfo yisheje ko hazabaho amatora aciye mu mahoro muri 2025, anavuga kandi ko 1/2 cy'abaturage bafite ikibazo cy'ibiribwa.